remui ore bersakak mai tong Jesus and kairudia miwasan anom mau nagumkak mai tong Jesus encounter miwasan anom pai renom penene nagkak mai tong Jesus encounter. Hallelujah. Nan koulit sa kokolki. Ika menimtay koros eseme Jesus yeime masaya. Yeime uyak kaitian ko. Jesus Christ. Say kokolki mamiyawasan ang samao. Tiksakin porsekin sarawi. Trong mấy tôn at sa siya wenrong after sa mấy tôn ang kaunta sa mau ukasalapan kaunta sa mau utan sa pan mấy tôn niya sa mga sa isinuwat lang kater lingar-ngar kater mấy tôn ngom lingar-ngar ang kaun ukata kare yung Jesus elding siwat lang kater mấy tôn Pinam kasantikan dan kara yang kaling suwitila te kaling suwitila takut. Afsanane Jesus en katian na tamurang kaun kita ata. Pergi kaipak kita kengkak sarawi. Kita kak pilcer masanan ko apkan sa mga kan makaun kita. Kay sakit patake masanan ko kamel lap me ko may sabung ay sabung ay. Kakin ta pay mo may mo kan. Ikin cedokin kan nga ma. After katan king kita serian ko. Jaya se me Jesus masani himal. Niarai katip likamu Jesus. Cedo pakeu. Ako siya me apa. Lau pahले ditagre mai में नाम अक्षर में शू सकान Jesus masani kom ko siya kame son katede ninduan Jesus masani kara pe uche me gatido wen katede tama melel risong kor saban tiartite melel ren Christ na sabang may tong uisa ka na sa maur at sa mata-mataw at sa kel at sa pay. May tong Christ encounter ka ta. Iramentag sa mata-matawan magsaya siya. Apo sa makaunt kita. Iramentag sa mata-matawa magsawiya sa wanman ko. Hap leplaut niya siya magsaya siya ta. Kita makauntin kita. Kailangan kiyang kauno marin sa wasan ramut. Nakadyo mo itong kita pagsaan kak pureng iupan. Pureng kakela ka maurin naman kisay. Pagsay koros mangi sa patuwan na Jesus pangkat to sa paala. Absurd naman kisay mesayat. Karataksanan na kailay. Kader may tungom mata-mataw. Niya siya magagandong at amayakan may sumaw. Kader may tungom mata-mataw. Niya siya magagandong at amayakan may sukunan. En kader pa yuk. Hap niya siya may isang bagat lilongo. Kabagat na naman yan. So bilang kauno. Kagren kauno. En siya sa yuk. Pansugoro sa maurom kasay at sa maura sa kasay. And we are men kalingan penkauno. Wasagoros ansugoros niya at mamaw. Jesus meling-aling lang. Hermuna tapan taula. Uiuk pinamasan ng kot. Marisawasan rawat. Ay mensang kakipin na kabagap. Kagiyong ngayon sa lawi ay sa wasay kita.
kay tegen tre anse wette aparena ta memau tapla ngin sarawi anse wase kita kalwi kita o kawit kita pagsangkak memau ki maurin saulang kay tegen atan ki saulang ap memau ki maurin saulang do kayang wayo in the Christ like the Christ Christian Sebanita Christian Kepwepwekihla pergi kisan memauki mauren Jesus po sampaw asan maur mieren kut kita cawa melelen weng kut kara tapil lelat Jesus kawali alita amai tong kita baksanatan kila serian weng kut ini patuano Christian, the Christian. Au tale yung peni. Asamaw na peni masanina na siya. Tuwa wano na asa government tuwata. Asamaw mumana samaw asa kosandikan. Uya pen kita ramas pensi je sabon man kita. Kiyang bombo pagtangkak sa letakla. Nintuan yan makasani kumal koros no pangataro tuto kularang mal may usingkan kumal kodorey. Pwibaan ka kumalay kumal. Kumal lalay may usiko kapay kata. Pautapiakan may marara may mangay. Ariyan siya koros sangkak kutong kauno. May tungi at mata-mata ulit di umpilata bagsan tawen. Mata wano redutuk isak tuwaw riisak silu. Memasa ni kumajarkin ngong ke Kepwepwekihla kapuen sampa memero lang kin kawela. Uwasa naramas liberabakan kin tabang pasangimkan uprabi. Akmal ngong ke Kepwepwekihla payen na lang memer o langon kin kawela. Uwasa memer wasa maramas liberabakan jodokan tabang pasang imkan uprabi. Pahanso koros kapay makin ulang. Wasame amal tipso kasampakan kinmiya. Naporin masamatkan pan makalagalo marain. Paliwara maluisak pan teren marain. Ama porin masamatkan pan etiyet paliwara makan pan teren rodrot. Irma marain mami lalamait pan rodrot la. Yapan wen lauten rodrot. Rodrot. Kailangan ng kauno. Imay matong sa wasat. Tuwane mamasani. Kisalender ngongki. Kepwepwekihla. Ngongki. Wim kore sudak kemal. Double job. Ngongki. At ang ngongki Kepwepwekihla pa yung samba karada sola at ang suwong kauno kot. Wiki aramaskan ngongkila double job. Nanantiyang rapa kita tau pun bila pali ananakan makin suwang kita makin suwang na sumpungat. Absola ang suwang himo kaunta sa kapagata song koros magsanan. Aramas toto nanantiyang pun Kepwepwekihla pa yung sampai. Isu ko siya may suwet. Ap katerno ngongki Kepwepwekihla pa yung sampai. Macam langan mat umer o liberabakan. Kaktabang basang himkan o prabasang iya. Tamag sa akin nanakpan. Tamag sa akin ngongki. Ap na kumail ngongki Kepwepwekihla pa yung Nanleng. Memer o langan mat sudah kak kawela. O liberabakan sudah kak tabang basan nimkan. O prapasang. Pwede wasa pai miya iwasa kabarabor tayi wasa no yung miya.
Rime ko siya may saulang sodo kami lakaw na kabangakot. Aramas pukat korusia ngonggila. Payen samba. Nabuksaro ka dete metwete maselen waros. Meldungan lep menjango. Kacipino takarata. Amaturati o puputi o mangla. Apdan ngong Kepwepwekihla payen Nanleng. Yang payen Nanleng magsanane kayu ngong kinoroke. Ngayon sarawi. Kisanane noroke ngayon sarawi. Kisakiskan ngayon sarawkin kaskita. Magdasote kotohyata. Yang mo na sabahan ka kaleti yewa sa makasambal. Pwede masuta sa tayo mo masanan koto kabagap. Ang saka ko siya pay ka na sa siya mamor kita sa siyang aleti. Pwede ada mo yung ulang at payen samba. Kapungakot. Pwede siya wawag meswat ka na aleti ka payen samba. Ang katater mo itong payen samba and kikitasang atraan sa ulang kauno. Pwede niya sabahan ngong kimapkat koros. Sola atraan sa ulang kauno atamo. Tenay sa wallet kan, tenay sa pangkakaon. Pantuwede. Tama pugan akay ko sa yayang kita. Matanin sa wallet kan. Niya labadan for you, niya magsasawawaги. Magsakinaw-yaw tegi at sapaykan aking sa sura lang. Pero kailangan ng kauno. Pwede ikamela mapanenay koros na siyang bungot. Ngongki pura naleti paykan ng sampa. Pwede yan. Siyang bungot daw yan, siyang bungot ng kisakis. Pagsak purang kasaman tama ko sa kasimuyayong kisayl. Niya kisikisyakin kisayl sabon may yeroso. Apjaraman ngongkila pagsak siklasang medyo. At sa mauran ka kutala po nangin may koros apsola sa time yung kauno. Iwasan makasambal. Kisahan ka kasampal kiyataan sa uong kauno. Pag ganyan makatabal siya, putahan ka pangata. Kapangako, kapangata. Karata solangan sunom watawat, solangan sunom kapagap. Muen ka kapagap. Muen rerela minit lamaw. Kagagin watawat. Komese, kanagpensa pa ngayon. Pagkadete, mawasama at pay miya, iwasama. Mawang yung mahal miya. Iwasama ang mahal na malami miya. Pero yung kita kasambal, na siyang bungot na nasamaw, kita ngong Kepwepwekihla payen Nanleng. Kasik narok kita naleti kisah kisin ngeno bagin koyong kisahil. Bagin kiyong kisahil kisah kisin puson kisah kisin kamawila si umaw kisah kisin kakelata kita libibil songon kisah kis choso miya mangeno kin kat kiyong kisahil. Erjalananya ngongki aleti. Kung magsabahan ngongki ay yan siya umabasi yung kita. Pero kailangan kiyang kauno pwede na nilalaut watsa. Mapeni mata ni yung kita na matawano. Silisak silu. Kung may rabaga maswing ko. Utama ka din gubul parang kaya sonsi kan korosampang katiyang kumain. Ikame le mata maur masakin matamato marapago wen ko di charco la sarawi. Kagasinan tapo siya masanan ko.
Aprapaku wen kote sikisang te elolasang tamu wasar katete. Utane ime intak yung kumay na residu resik lemau podio. Kumay tiarkin punotki kisin mga o pil o maurumal kan. Tamu kumal pakin kang te tamu kumal pakin nem. Te amay liko tamu kumal pakin likawi. Kuya tu mau so kasambal sang kisin mga o palawa so kasambal sang liko. Kau itin kita satian ngongki au tapen lakap. Pui kisen ngongku na punotiki ngongki. Pui yan kakale dia yan anakan. Yan kakicar moni pui yan kakpain ke yan anakan. Atau di jang masawa masa ni memendirkan. Resugin patok resugin nak pene. Apramamot pegi kot katin. Kakong rail o may tong rail parankin mamaw. Kat kiyong rail songkan marana na men katina pen panwar rail. At ayatuan komuyong ay. Kasok kasambal sang mabkat karusya. Kuwata punot kim madamadawa ngongki songkan. Eba nalayong kita siumaw. Eba nalayong kita. Kabalakan meban septal de pukalata mau. Mau kejan kak planeta o kabagap kiyang kauno tamak sama madawaong lakam pali. Apa jater punotiki tamak sama madawong mawong kita. Mau kejan planeta o kabagap kiyang kauno. Apa si betong palwara sa mauritak san punotiki. Erita na kumara pa mas wingkot. O tame ko pagparan ki. Asong ka ng pangkat yung kumain. Pwede magsabang ngong Kepwepwekihla payan Nanleng. Songkos mo sa uya. Ngayon sawawi me panto okay ki aramasakan. En kabayakin kita tamag sa nana. Yung mau kisan. Aleti songan payan sampa unsip. Pajaraman at maur milan ang payen sampa. Puwasa oras magsamiya payen sampa panitawan kita. Ay magsana ng ngonggi payen Nanleng. Mamaur ki mauran dimpak. Mamaur ki mauran sawas. Mamaur ki mauran kanangama. Mamaur ki mauran chon matay. Mamaur ki mauran poson. Hallelujah. Kalangan ng kauno. Pwede na punot. Ekin katotowela. Ranakan kin watong dyan yata kin punot ki autabel lakapasan. Mo itong lakapan punot ki painin. Aksan itar kita mamiyaran. Kinagsatir. Alasang raikan mamamurin sampa. Makin ngongki. Rapaki. Ako siyak siyan ko sa iyong asananakan. Indayang tamag sananakan. Ko siya. Ayaraman. Ngongki itawen mapkat karusya. Kalangan ng kauno. Pwede mau nakatiyong sa. Diyan. Itar kita magsa. Mimilale. Yaraman punot ki. O punot. Ay siya kiyang kami agad mamaw. At kiyong isa, siumaw, kapal. Aksan planeta o kabagap kiyang kauno. Kalangan ng kauno. Pwede nan kawit buat masa ni kisater punot ki tengong ki Kepwepwekihla payen sampa. Apison kisan ngong ki Kepwepwekihla payan Nanleng. Kapag kiyang kot, marisaw kasin rawat. Tame kiyong iya, nimilole ansawat. Kiyong iya, yan kak mata-matawa. Kasampal pen masanot.
Uy pan came sakra watong gida nan matu wano will lima podi the irritated kwalu irritated tuwa podi lel isek payu kapakapin samat makatkat nalla Yaral pagit Jesus and kat yung rat na patak yung ray kapakap Jesus outline ni kapakap ong rail yet mo man ang malpan kapakap esito masani himo man kapakap ng malpankin kapakap kumet apa outline ni yung rail may pan po katang gita nan kapakapin samat makatkat nalla kayu outline no kayu entungiti te masani praise Kedan kepengataku, kepengaki mau, kepengaki kapai, kepengaki kelai, kepengaki bebol, kepengai. Nuwasa masa ni samat makat ketnalan. Kodi panang ikakatete, memare mesarawi. Kedan kakatete, memare Mesarawi. Erumare magkabanda Tiopa or righteousness. Namiminan Chermaya. Riesek siluwano. Tiopa who sanctified. Nanlipay. Riesek isiwalu. Yeyi makin kamakaligkanta. Yeyi mememor makalagan. Kung nagpain kawawayang kami. Tiopa is our peace. Nansong kabungkan wano, riyesak tayo. Si Opa Chama, namiminan Ezekiel, pasak walu sirisak limaw. Si Opa Rapa, namiminan Exodus, isak limaw, riyesak wano. Si Opa Chaire, at akot makin kachkita, namiminan Genesis, riyesak riyaw, riyesak payo. Isak payo, katang riyesak payo. Erni karyawag sa kapkapurayang kot maglukayang wayog sa banda. Rehearsal is name. Purayang kosi-kosi yang marang kot manet, marang met sarawi. Yay marang met kan. Marang met sarawi. Kokoto. Saka kilang me outline of the kot si panangin mo ka na ko siya. Respecting his greatness. Hallelujah. The internal, unchanging, holy, love, all powerful, all knowing, ever present. Sound to the Mutaka Kosia. Kay taking exam kapagab metuat tamat uya samat makat nalang marang sarawi. Memorize kapagablo, kerikulang sini buya kapagablo. After the work of Jesus, outline yang right, yet mo menamal pang kapagablo. Kailan ka, work kasempal kisongkan me, evantas, the kingdom come, they will be done in earth as it is in heaven. Tama kasempal red. What is our priority? Nang sa memory ang kaun. Kasang kag sama-saman. Tuan planan ko, talimbagan ko menet. Jesus ek yung chay, muman na sabang kabagap. Kay tekin ni muman kabagap magsakin wuyuya. Ap kasang kag outline iti o check mau. Kuko dilala sa pagpangkan. Lalibanda, I will remember and your profession. So, personal relationship, protection. Sa kukudi kabagabo inda, kumparewa siyang git. Asi mo yung Kamelele magsako siya, lelang siya magsanta, overcoming the temptation. O kem sa kalapurang kapangakot. Rimo man Jesus,
outline yang irail segicail kabagabay samat makat-katnal lang. Kaitekin kabagabo mokan apkisane sa tamat saptan iya masani samat makat-katnal lang. Maramu me sarawi kuburamu yan paita ni sampat wadan lang kachito rawut at ngol kaukawle labasan kit sebat tua kit makin labasa koros nuti pongki enter karwang kit makin jamaukan ana kit samas wutkan outline ni yang rail warang kau tua na rail pang kabaka ada kalangan ng kauno kan mangagi kot ay siya umatumot-mot magsayo pa niya. Kauno ko siya ngading kapayata. Naman child. Pag siya lang kakwaksang. Nintuan dami masani. Nanay siya pa siya silu ay siya kwalu ay siya tuwaw. Siya lang der sangalan ang siyakin kawakaw. Afjan siya mau tama kot wiya. Ang siya bukat. Mapeni kamau yata te kaun batar rale mo kotela nan sapsen. O kaun batar paran pil kay nan sapsen. Wasayo me soko barabor. Mita ka kala ma kaun chizes kale. Ye kale me ka kisang janan kapal wot nan. Wilderness wasayo me soko barabor. Nan soko barabor wat dis kale me ka kiyong saplan kamau. Kalangan ng kauno. Imet, may mga tungkol sa puriang at kakailakin kita, puriang at pangan kiya sa mau. Isang kakasambal ki, manaur ki, kuburan kuot, kung sampaw. Siya ba nakapagap? Siwa kuot kalangan ng kumoy. Siya ba nga marami. Siya ba nga siyang mulot, may lang asyong maukit. Nakumpurang pangan kiya manaman ki, kataman kiya manaman ki, may sam. Secer ngongkila kapuan sampakan merulangan mutkin kawela. Secer ngongkila payen sampa absen ngongkia leti payen nalangkan. Lut kapayata yawo mo aman ki sengka kelang wong komu pokom mekat kita songkoros mesana niat pasubi wong komu pengko masaninan matuwan o sili jaksilu. Senra pake mas puin kuto tame kating kubut paranti. Ako mo kiyong kit me songkos kumpakat kiyong kit lo. Kalangan kumi ipatang mo kit kiyong kumiyak kapeng ni marumiyak kaun Jesus Christ. Amen. Kalangan o kasi